hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka dichi dino amni kuyola nani hanu ichudi hakwila nshidi jetu ajana ken etu akwanshidi twatera kwila ngai mam nemku wana muntu na dimbuki mujira na kotoki ni muchu na baloki hauke kufu na sharo na 10 minutes kumutala diona weiri imba yenu diona wenkeri mwana kama mama ivumu ila wakanini kumutala chengi diona ona kuya makambenu mwi nyikamba ndi ene mkumwana mukenga yafo ayimukalonganda ayikuyulu o choni kumwana nakamami natia mukumukenga chineri weya de yuma yenu neri yuma yatama ne yafwa uko yakudi mungehena ndikudi nzami mungehena ndi dichi mukukenga afai mungehena ndi mukenga mumamwini kulonda ayikuyulu na sharo na 10 minutes nakufa natera kumwamwini mukumamwini mukumkwashanga chuma nchatera kwireka kulonda ya mama ayimuyulu nenafu natia kumulweja ni uchina kuosha na mindi anake neshirire kuinzana mureje nchiti mureje nchiti kulonda chitiko akakutia na kutia mwana natia kumulweja beni nami uli uli anake neshirire ina wedirenga watamshiringa kuri Zambia adana ke ninde diduno muloye na okenga mu muleje na funtirum awoch ninde enzambi ngana ke ni ishidijami dichimu kumkwasha ninen ne mamwana ne ya dinga yen mamwana mama na mkwashide ne yen mamwana ona muntu na oke kufa murage kufuntira natela kulomba ni okay lombe nchuti lombe ne muna kwa kita hosheno tarenu mama ina kuyiyola kulonda chichukwashi wejima wetu ngwatia kulomba ne nyingwe mikalunga tata watia kumukonekela kushiliye ni bizibu mana pungana kulinga tunasakire muna tindi mama ninde na kumulejini dana keni nukumulombelela kudinyi kudin Zambi Anji kenu nguneza kulikonekela kumisobe chuma ngwa kuvulu mwine last minute ka nguna kuya kulusako mungwezanga na vulu munacheka ka ngulo losanga mukonekele echa mwana kulikonekela okay kukasecha mwana kunsango yakwana kena mwana hichwatira kuleka kwana kena kwechuko hera nena dana kinirero kumadiki chenga mvuntiramu hera chuma chochimo mukando anzambi nacho mwana kena mulonga nenu nzambi enda yana kena ende bayangana kukufa cyane timwatira kuleka kwana kena kwenuko bai muchindako chikowe chitata wekengo na ngwa me pointed chikowe chana mama sorry mama mama ole ya wenyi bene uzakanyike chamutuka na hanga bene ole ya wenyi chikowe chetu demu etwanti trakinga kulamina kwechunkunyi nina mchochimu nile mchochimu ilanga neona mkweleli mwanda Yesu anakoleji nao anakena kwa kwenu mulonga ne ana kwa anake nyilonga ya ivu kanevokana chakubola mwanda Yesu natweshikwana kenako dikutama kwechu akwila wana keni akwenu hinyo kutwesha kuchindamu dicho mazu asonekeri unao 70 times 7 hikulumbula nao hiwatela kuchindako mbulonga nenda kwa nakena kudinyi kudinzambi ilanga chinere chudana tunatweshi kukanganya ila twatela kufuira kumulondeja mwanta ye
Yesu mulongene na chwana ken echuna muvulu muni nyilonga yama nenchochi chilani ndina yana ken hakwenzela kutufuira. Okay, chifunteni kunsangu yetu. Ona muntu na mwande hikombi chivumbi ne chivumbi ukufwa heri ikombi uko ya mwiwulu. Nge mwari konekera mwahita kuri Kalungu. Okay. Eyo chamwaza tutangeni mazu chimweke chapter 21 verse kusoloka chapter 21 verse 8. Now hakwira akwa woma ni abula okuwerera ni atamanankashi ni ambanji ni aivumbi ni akwa kuhonga na kupanda ni akwa kupesha ni akwa kutramba ejima akwikalanga mwiji adahanga na kesikaso eja nankashi kweni kudi kufwa kwa mchiedi nawa aivumba kaya kudi mwiji adake kusoloka man chapter 21 verse 8 ambanji aja hanga traka ya mwiulu. Okay. Dichidu nemo nchweni chuna wanye na chomwana dena mnyolonga inga hii ikombi ichivumbi necho ndi udina nyolonga inga hii nei afwa uko ya gudi uko ya mungehena necho diche chuna ukenga necho chumukwa shuku kulonda inshidijinde ringa hii ajana ke ni gudi nzambi mulonga nzambuku mwana ke na munchwela wela deo vumbi hela wa ajade munchu nzambi na tweshi kwa nakena necho ndi dichuku mukwasha ngahi kulondo na muntu eringa hi amwana ken oho unakukate oachili chuna mwana loko muchu na baloki na oke kufa na dimbuki na Honda na sharo hotel na kuosha na kutia kuninde mama ya mineiri nyikamba ye mama ya mnenkero na mbanda chisenda ila na dikaliri dichi nukwira ngai kulonda ni kudinza ambi yina okenga ni kudinza muku mulesha neno eringa obebena na kuhanjika eyo na kuhanjika ngweni mama eyo kwa kwivilindi eyo tata kwa kulingile ngwa kulivulu mwene bya bivulu minchi mafuluka ngweni ekalunga tata mkonekele ko byose nangu nalinga shidi na kalunga natia kumkonekele so nei era nuku awosha nukosha nini enga mwani amneriri yuma ya tama na inenge sheri dichinga na keneni ninzambi na wanga na ken ajimani hamesu afwa nikufa na igudi nzambi na inga igudi nzambi chuma chila mchwari igudi nzambi ngaka mredio mazo mbuna kulondela muna zaide muna di denza muna ikuti na hanji kinanga ukushika kudi nzambi mwahita kudi Kalungu so okay mwani inkaka okay kuosha kuiku muna osha chwa mwaosha nendi ngaka anake kutia ko antanga checho mwaosha nendi mazi una osha funtireno neno unahanjika ngwami uze mtu hakuhanjika mazonya kwamba ngweni yangu konekene kwa kutotu yetu twalingewe seneki ero akuti munakumbulwa ngwenu mwakaheta kuli Kalungu pechika heta koko kwa kali Yesu ha wow dichi hadi Yesu ona muntu atera kwira chumanyi hakwira kashiki umwa kufuela chenyi kufuela hiya kufuela Yesu Kristo munamon ngaka nawo shimazo alumbwa taleni mwani chidingana Judas omfugezere mwantesu necho munanuki wafundishiri mari necho wamwe nindi yuma ineri atama necho twadu gosi necho wadana kene nindi yuma ineri ata ilaudu kudi Judas necho dumungehena mulonga Judas hela wa barumkiri mu muchima hakuwerere nindi Yesu na kwena kumfuetera mulonga wa mwanshidi kukurusuku dichitale nena ntanga jamna ile mbelele dinsa mwina aluwange shantanga jetu michunga da Zambia
insangu ya kudana ken chikari mwana dana ken adena kana kambi nakashika kudinzambi imazwinyi mu Bible mam mu Bible mwatode mazo akusoneka nawo muntu akadana ken akudinzamba aka mwana ken namulo nawo shina kana kindi mazwi muna alwanye sichengawa Roma chapter 10 verse 9 sorry kaka muna vulamen okay amni ko yiranu kishi mukolesha ne di mazwi muna okenga ndine mwatanga lunda okay nuko itangi Roma mama chwen Roma chapter 10 verse 9 now mulonga ne kuitesha na kana ke di mazwi muna kenga inda cheng okay ne kuitesha na kana ke ine Yesu de yinyi na kukuelera mu muchima wene inzambwa musangu iri mudi af eyuko amwineo mnatia na songi nane kuitesha kana ke ne inzambi ngana ke nshidi jam divesi na ruange shwantri na mulonga na soneki mu mkanda wanzambi na ne kuitesha na kana okay chachuwai kuitesha na kana ke ilanga di uli watera kuitesha you manyi enga chachuwai kudumo na nendi mkwanshidi ilatere ni verse na soneki na out yes ona muntu bamulesha kwira ngai kudana kera ilana mkolero wa Yesu kwinyira mwan ukwinyira mwewulu kudi chuma china shari chuma emwan Romans 10 verse 9 chuma china shari lufwerero muri Kristo Yesu lwa uchi muna kumona ndi mama together mama chudi hamo ovesi mnaitangi muna utanga mwingirishi ndi mulunda mulwala na mwingirishi tutangireni mulwala mwomo kachinge nawitabira Yesu nakanwa kove ngove itie mwata kahana witaba mu muchima wove ngove kalunga amusangula leku bafu n'abakulwila muna ivesi muna chinchinawo shanga nami Bible ya mwaka anazati chizu danka kuitabira momo kachinge nao muitabira Yesu nakana call ilanga izuda dene hadi kuitaba datera kuikala kukwele muloni munde now that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe faith mnamoni ndi dichi izuda dene kukuwelera mulonga ne kuitesha nakana kei ne Yesu di mwanda na kukuwelera mumuchima weyi nei mumuchima zambi wa musa mulonga wa mwini wa mweke na ngamunka mumuchima bai hanyuvumbuko Twalenuma zukuma tunye jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki